Biraz kız. Dur. Good night. Good night. How are you? Саламдашалайык дагы. Экинчи бөлүгүн баштайбыз сабактын. Жаңы кошулгандар барбы? Курска жаңы кошулгандар, сабакка жаңы кошулуп аткандар барбы, жокпу? Айпери Эмилбекова жаңы кошулду окшойт да? Айчүрөктү таанып калдым. Камераларыңарды жандырып, мага өзүңөр көрсөтүп койсоңор жакшы болот эле. Кимсиң деп сурап отурбайм. Айпери Эмилбекова апасысызбы? Балдар да барбы? Катыша турган? Өзүңүз элеби? Үнүңүз угулбай атат. Açıldın mı? Айпери Эмилбекова, сизде канча бала бар? Микрофонуңуз жакшы жумуш окшойт да, угулбай атат үнүңүз. Эчирөк Медерова, сиз мына жерден окудуңуз беле ушул жепетте? Же окуй элексизби? Ой, окугам. Жок, окуган жокмун. Окудум. Кимдер This окуйт is экен? Willy. He's clever. Окудум мен. Мен окуган жокмун. Сиз окуңуз анда. Могу жерден баштап. This is Willy. He's clever. He can read and write well. This This is is Andy. happy. He likes his His thing. and he, His. he, he's happy. He likes green trees, flies and bees. And can see a fly and a bee. The bee is big, the fly is little. He says, fly, my big bee. Fly, my little fly. That, that's handy. He can swim well. He can make kites and ships. His kite well, fly well. Так, эже. Hmm. Make деген сөздү Mike деп окуп атасыз. Ошону туураңыз. Kites Make деген my туура окуңуз, а? Fly деп окуңуз, play дебей. Little Mhm. деген анан he дебей, he деп окуңуз. He деген сөздү he деп окуп атасыз. He деба? He. He. Так, Бегимай барбы, окуйсуңарбы? Окуду эле баа Бегимай? Жок, буну окуган эмесмин. Андан This is this is really he's clever. We can read and write well. This is Andy. This is Andy. He's happy. He likes green trees, flies and bees. And you can see fly and bee. This big beetle. He says
He says, fly, my big bee. Fly, my little fly. Next. That's That Sandy. He can swim well. He well. can make kites and ships. Kites and ships. His kites fly well. Oh, good. Next. Мына Мен оқиын, нәрселердің жеме аттарын кетейін. білесіңер бе? Оқушылар. Ne deysin? Аттарын білесіңер мына суреттердің? Meat, milk, fish, Sheep, e, fish, meat, milk, sweet, ha, jam. juice bu. Да, juice da James. bu. James. Böyle James, ha? Jam, Cem, Cem. James. варенье или компот. Оленья. Так, оқимыз. Google'сын жолдошы бар, оқыңыз. Is this a деп тұр. Is this a Ship, ship, ha? ship. О, Yes, it is. It is a big ship with white sails. 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 Cats like Cats like milk and Balık ne deyip? Fish. fish. Hı. Fish. Fish. Bill likes Meat. Bill likes Meat. with and jam. Hı. I like jam and I like jam and Sweets. with hazır üçün. Sweets değil. Şirin değil. Ha? With Так, next. Назгүл Нурматова. Мынау сұрауны айландырып айтып шығасыз эми. Задай вопросы, заменяя выделительные слова на подсказание. Is it a lamp? Бұл сұрау беріп атат да. Бұл лампочка деп сұрап атат. Қысқа, кичинекей, жөнөкөй суроолор. Биз ушул лампочканын ордуна мыналарды коюп туруп сурап чыгат, мисалы. Is it a lamp деген ордуга is it a lake? Is it a mat? Is it a bike? Is it a kite? Is it a pig деп сурап чыгасыз. Түшүнүңүзбү? Назгүл Нурматова, ушулардын баарын айтып чыгыңыз. Могу ламптын ордуна буларды айтып чыгасыз. Is it a lake? Ha? Айтарым. Is it a lake? Мгм. Is it a red? Is it? Is it a red? Мгм. Право? Ооба. Is it a mat? Is it a cake? Is it a bike? Is it a kite? Is it a pig? Is it a stick? Is it a table? Мгм. Is it a cap? Is it a flag? Туура. Next. Право. Айчүрөк Медерова, сиз да ушинтип суроону окуп чыгыңыз. Is Men it daar a lake? Is it a lake? Is it a rat? Is it a mat? Is it a cake? Is it a big? Is it a kite? A kit? Is it a pig? Is it a stick?
Mhm. Is it a flag? Good. Next. Canabek, please. Canabek. Jane fancy a little chick. Is Jane happy? Yes, she is. Please take the chick. Half half by chick. Is the hen happy? Yes, Yes, it is. Mhm. it Next. is. Is this a table degenden olduran lepkirlerdi koyup surap чыгышың керек. Окуйсуңбу It Canbek? is a Düşündüm. It is a egg. It is a dish. It is a fish. It is a hen. It is a sheep. It is a bat. It is a cat. It is Canbek, a twig. stop. Canbek, it is emes. Is this a degeni var. Şaşpay. Is this dep turup. Is this a bed? Is this a dish? Is this a fish? Is this a hen? Is this a sheep? Is this a bat? Is this a cat? Is this a twig? Is this a pencil? Is that a fly? Is that a bee? Is that a seal? Is that a tree? Is that a sweet? Is that a hat? Is that a plate? Is that Is a that pen? pen? Stop. Good. Excellent. Şahrin Sağcıoğlu kızı. Come on. Are you ready? Ne жоғалып кеттіңіз? Келдіңіз сабаққа? Keldim. Бұрынғы сабақта мына Okuyayım mı? ушуну өткөн белек, сиз бар белеңиз? Өткөн сабактарда ушуну Yok. өткөнбүз. It is Эсиңиздеби? esimde. Is that деген мына экинчини окуп бериңиз. Is that a fly дегендин ордуна. Başka söz koyuş gerek mi? Fly'дын ордуна о астындагы сөздөрдү коюп чыгасыз да. Айтып чыгасыз. Is that a little? B. Мгм. Is that a sail? Seal. Is seal? Is that a tree? Is that a sweet? Мгм. Is that a hat? Is that a plate? Is that a pen? Мгм. Good. Next. Eliza, are you here? Üçüncüsünü Eliza. okuyayım mı? Oh. Is Tim degenden keyin belgiledi oğluna koyuyorsun. Is Tim little? Is Tim happy? Is Tim silly? Is Tim 9? Is Tim 10? Is Tim 5? Is Tim 3? Good. Umar. First. Is this degenden başta bakma. Birinci. Is this a bed? Is this a dish? Is this a fish? Is this a hen? Is this a sheep? Is this a bat? Is this a cat? Is this a twig? Is this a pencil? Is that a... Ece okuyayım şunu. Болды. Ha. Next. Mono okuyubuz. Umar. Bilesiň mınaların atlaryny? Kim dep aytypdy, emne dep aytypdy süretdirdi. Kızdım ne deybiz? Moga at koyuşubuz gerek eken. This is cat. This is Kate. Kate. Cake. Kate yönünde söz bolatat. Kate dep turup 5 Cake. ne deybiz? 5. Five. Kırap aytdy.
Кровать. Bed deymiz, Bed. ha? Bed. Keyingi suratda emne deymiz? Onu. Little. Table. Table. Table, desk. Ha? Table. Bununcu? Тарелка ne deymiz? Plate deymiz, ha? Tarafkanı keçe жазып алдық әле бұл жерде. Өткен сабақтарда өткенбіз. Естен шығып қалып тұра. Ооба. Жазып сізге жөнөттүк эле го. Plate, бұлчу. Бұл дағы plate болды, да, тарелка. Торты не Чоң айтады? тарелка деген. Торт Нени? не? Cake. 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 Бұлчу? Cake. Cat. Cat. Бұл кім? Jane. 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 Эми ушул аттарını билип алдык. Эми текстке кошуп туруп окуп чыгабыз, а? Сүрөттөрдү. Ece ben okuyayım. Оку. This is Jane. This is Jane. Oh, this is Kate's little. She's 5. Kate's bed is little. Kate's table is little. Kate's Plate. plate is little. Kate's plate is little. Kate can make a cake. Kate's cake is like nice. This is a cat. It's Kate's cat. Kate's cat is big and fat. It's black. It's black. Kate says, "I like my cat." This is Jane likes cat. She like She likes Kate. Kate's fat cake. uh, uh, black cat. She likes Kate's cakes. She says, let's visit Visit Kate. Kate. Top, good. Visit Kim? Kate. Kim эми мага токтобой адашпай шаар окуп берет? Ким баарын жаттап калды? Сүрөттөрдүн аттарын. Hareket kılayım ben okuyup bereyim mi? Чарылдатып окуй аласызбы? Кеттик. Şarıldatkan hareket kılayım. This kite. Kite's little. She's 5. Kite's bed is little. Kite's table is little. Kite's plate is little. Kite's plate is little. Kite can make a cake. Kite's cake is his. This is a kite. It's kites. Cat is big and fat. It's black. Kite says, "I like my cat." This is Jane. Jane likes kite. She likes kites. Fat black cat. She likes cakes. She says, "Let's visit kite." Eceke hemen okuyuncu. Oku Canıbek. This is a cat's little. She's 5. Cat's bed is little. Cat's table is little. Cat's hen is little. Cat's hen is little. Kate can make cake. Kate's cake is nice. This is a cat. It is cat's cake. Cat's cat is big and fat. It's black. Cat says I like my cat. This is Jane. Jane likes Kate. She likes Kate's fat black cat. She likes Kate's cakes. She says, "Let's visit Kate." Yaxşı. Tak, daha kim okuyup beret?
Kim istep kaldı? Men okuyayım. Men okuyayım. Men Men okuyayım. Ayşirek Mederova, okuyunuz. Хорошо. This is Kate. Kate's little. She's 5. Kate's bed is little. Kate's table is little. Kate's plate is little. Kate's plate is little. Kate can make a cake. Cakes is nice. This is a cat. It is cat. Kate's cat. Kate's cat is big and fat. It is black. Kate says, "It's like my cat." This is cat. Jane likes cat. This is Kate's. Jane likes cat. She likes Kate's fat black cat. She likes Kate's cakes. She says let's visit cat. Жаңылмачка окшош сөздөр көп бекен. Тилдер буралып кетет да. Ушундайды көп окусаңар тилиңер жакшы келишет. Так, ким даяр? Мындан да тез окуп таштайм деген ким бар? Бегимай окуду? Элиза дегендер окуду? Okuyayım mı? Окула. This is Kate. Kate's little she's 5. Kate's bed is little. Kate's table is little. Kate's light is little. Kate lets is little. Kate can make a cake. Kate's cake is nice. This is a cat. It's cat's cat. Cat's cat is big and fat. It's black cat says, "I like my cat." This is kite. Jane likes cats. She likes cats. Fat black cat. She likes cats. Cake. She says, "Let's visit Kate." Good. Excellent. Şahrin Sağcol kızı okuy bu. Okuyup Gümüşay bile kim bilen kızınız? Kim okuydu? Sumaya. Evet, Sumaya okuydu. This is cakes little. She's 5 cakes bed. Betis. She's 5 cakes bed. Cat's bed is little. Kate's table is little. Kate's plate is little. Kate's plate is little. Kate can make a cake. Cat's cake is neck. This is a cat. It is cats. Cat is big and fat. It is black. Kate said, "I like my cat." This is Jane. Jane likes cake. She likes Kate's fat black cat. She likes cakes. She says, "Let's visit Kate." Cat. Ece, men daha bir ok bereyinçi.
Kim okuydu? Canbek be. Жоқ, мен Талайбеков Умар. Umar. Oku. This is Kate's little. She's 5. Kate's bed is little. Kate's table is Kate's place uh, plate is little. Kate's plate is little. Kate Kate can make a cake. Uh, Kate's cake is nice. This is a cat. It's it's Kate. Kate's cat. Cat cat Kate's cat is big and fat. It's black. Cat says, "I like my cat." This is Jane likes Kate. She likes Kate. Kate Umar. Kate's fat black cat. Umar. Sen Ал A деген тыбыштарды бардығыны қылып кетіп отасың. Кейт, фет, пет деп өлетші. Мынау фәт деп оқылады. Смиз деген fat сөз. Фәт, фет деп есің. Мынаны бләк деп оқисың. Блэк деп кетіп отасың. Кейтті ғой, кейт деп оқисың. black Мынаны кәт деп Kate оқисың. Кет деп оқып отасың. Түсінің А деген cat. дыбыстар бар. Бләк, фәт, кейт, кәт болады. Так, бардыңар оқып біттіңер, кім қалды? Кімге да қызықты болып жатады? Оқып таштаймын дегендер бар ма? Оқып бітіп тұра, сағат 11-ден 11 өтіп тұр. Ушул менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бул сабакты сактап коебуз, кийин дагы көрөсүңөр. Кийинки сабакка тапшырма. Тапшырманы мен азыр группага жөнөтүп коём. Тапшырманы бул китептен эмес, мен силерге YouTube'да бир видео бар, өткөндө диалогду окуп атабыз го, ошол эле диалогдун видеосунун калганын улантып окуйсуңар. Аны ал өзү окуп берет, силер кулак менен угасыңар дагы, кайталап окуйсуңар. Кийин мен силерге ошолордун текстин бул жактан окутам, силер окуп бересиңер. Түшүндүңөрбү? Ал видеону мен азыр группага жөнөтүп коем, YouTube'дан да көрөсүңөр. Макул өчкөч. Түшүнүктүү болду а баарыңарга? Ооба, түшүнүктүү болду. Сабагыбыз аяктады анда. Goodbye. Goodbye. Bay bay. Çok Bay rahmat. bay. Мгм. Allah razı olsun. Рахмат. Рахмат чоң. Алла разы болсын. Мгм.